ngasi numidang wairang phonggiba tungan tungan ba Manipuri sifong singdige masum maru ebi ipausing khongatcharakana Manipur top channel gi mekedi gi myam na share tawzi han mada myam state si goba ngasi gi covid-19 update myam na thamjagi yam namak laibak thiba haibadun myam ngasi di amukta oi khidriba mong da yam na Manipur da khwaidi gi yam boina covid-19 na positive ohenkhre haukiba pung kun gi mari sida myam yam na ba mioi haibadi mioi satat ka kun ga taruk covid-19 na positive ohenkhe Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room Liki Thadurokpa Press Release Number 415 ngasi tang taramari thamanga Englishing ani ge kungi mathoi ngasi numidang warangi pumwa phukiba update amya haukiba pung kungi mari sida miyoi satret ka taraga taruk general population gi amasum Central Armed Police Force gi miyoi tara apun boina miyoi satret ka kunga taruk COVID-19 na positive ohenkhre amasum COVID-19 na positive ohenkhra general population gi miyoi satret ka taraga taruk asi miyoi sahumga humdraga mangana nupani du miyoi sahumga nifuga mathoi amana nupini amasum makhoi singchina myam Imphal East gi miyoi samaga maudraga ni thoini Imphal West gi saniga maudra Thawbal gi nifuga nipan Bisnupur gi yankhai ga tare Kaksing gi kuntraga humdai Urkhul gi mapan Sursampur gi nifuga mapan Sandel gi manga Senapati ta taramathoi Tamenglong gi mari Kangpokpi gi manga None gi taramathoi amasum Jiribam gi anini amasum yamnaba miyoi haibadi Manipur asuk yamna COVID-19 na positive ohenkhrebasi supnatagi district anikhakna yamnaba miyoi positive oirakpadagi ni haibi yai myam samna harabada ngasi Imphal East gi miyoi samga maudra gani thoi amasum Imphal West gi saniga maudra apun boina samriga marfuni district ani sidagi COVID-19 na positive oirakliba miyoi masingsi hoki papung kun gi mari sida myam yamnaba miyoi ni amasum akhoi singsi myam hojik lokhat phum tokpa section tharang khodimak lokhat le haina su press release asina mayek singna pali amasum hokiba pungkun ngamari sida yamlaba miyoi haibadi miyoi taraga taruk covid-19 na lehen khidre Manipur sida amasum myam akhoi singsi mathang sitna myam da share tawjage ahan bagisna sei kuntraga manga sure makno pini Susampur dagini sei yankhai gum da surabanupa Imphal East gi sei humfuga mapan surabanupa Bisnupur dagi sei kuntraga manga surabanupa Imphal West gi sei humfuga mari surabanupa Imphal West gi sei marfuga mathai surabanupa Imphal East gi sei humfuga tere surabanupa Imphal West gi sei nifuga taruk surabanupa Imphal West gi sei yankhai surabanupa Imphal East gi sei nifu surabanupi Imphal East gi sei maudra surabanupi Imphal West gi sei yankhai ga taruk surabanupi Imphal West gi sei humdra surabanupi Imphal West gi sei yankhai ga humdai surabanupa Imphal West gi sei humfuga manga surabanupa Imphal West gi amasum sei humfuga nipan surabanupi Bisnupur gi amasum makhoi singsi myam DH Susampur ama Rasmi District da ama Sija Hospital mari Jenims ta mari amasum Rims taru mathang sitna haikriba miyoi taraga taru asi laikhitabani adu ngasi hokiba pung kun ga mari sida laikhidaba miyoi taraga taru asi tharaga apun boina lehen khidaba miyoi masingsi COVID-19 na positive oiduna sian khiba miyoi masingsi songa ga yankhai gi nithoi sure amasum ngasi hokiba pung kun ga mari sida COVID-19 gi nawa faraktuna negative oiduna research tokiba miyoi masingsi sahum ga marfu ga mathoini makhoi singki CFPF tegi taruk ni home isolation degi sani ga maudra ga mathoi Rims tegi taraga taruk Jenims tegi nipan RD degi ama BB degi taraga taret NSU degi taraga mari Rasmet tegi mapan Siri degi manga Bisnupur degi taruk Urkhul degi ama amasum Susampur degi tari ne sohari amasum apun boina na hankraba miyoi masing Manipur positive oikraba apun miyoi masing si dising kuntra ga nipan ga sahum ga kun ga ni thoi sure amasum apun ba pharakraba miyoi masingna dising kuntra ga mathoi ga sanipan ga humdra ga ni thoini adu hauji nahanduna lairiba Manipur COVID-19 positive oiduna lairiba miyoi masingsi kiningai oina lising manga ga sanipan ga maudra ga nipan ni myam hairiba miyoi masing asida general population dagi lising manga ga satret ka kun ga ni thoi amasum central security personnel dagi di supnatagi miyoi sam ga kuntra ga taru khatani adu state si go recovery rates myam 83.19% laidi hainasu press release asida mayek singna pali amasum haukiba pung kun ga mari asida apunba D type oxygen cylinder lising maga samaga tare amasum B type oxygen cylinder songa ga taraga tur khena be health institution amasum health facilities Manipur phangan kre hainasu pali aduga latest information amagi matungina apun ba state asida vaccinated tawkiba miyoi masingsi la ahum ge maya yaksilakle
लाख अनिगा लिसिंग मौद्रागा तरुका सनिपानगा मौद्रागा मरीनी हाइनसु डॉक्टर खोइरोम शशिकुमार मंगांग एडिशनल डायरेक्टर एंड स्पोकपर्सन हेल्थ डिपार्टमेंट मणिपुर न खुयेक पीदुना थदरकपा प्रेस रिलीज असिना मखाताना फोंदोरकली अमसु मखासा थजरकपोइन अमसु लोइसलकपोइन मरुइबा पाउ खरक म्यामना थमजगी म्यामना फुक्तामिनसे मखासा थजरकपोइन म्याम ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट राज मेडिसिटी नॉर्थ एओसी इम्फाल दगी ngasi tang taraga mari me english ngani ga kunga mathoi sida notice ama thole emam notice asina makhata na pali madudi hauji hauji manipur state si go riba covid 19 gi situation haibdi myam no makang dana covid 19 positive oibigi sangsi hengalakpana situation sina amasum haibdi medical oxygens all consultants amasum RMOS walakpana maram oirakanda anauba non covid amasum covid patient sing admission tauba खुदक्ति की सस्पेंड तौरे अदुगा नोटिस अमा थोक्तरि फोकबीगी ओइनदी सिगी सस्पेंशन सि लाइगने सो हारि अमसुम कैजुअलिटी गुम्बा अमसुम इमरजेंसी सर्विस गुम्बा फर्स्ट एड गुम्बा पीबगिदी अदुमा मखासतनी प्रोवाइड तौगनी सो हारि मखासा थरक पोइना तोप मरुइबा पाउ खुरा नमु मना मसिंग होम डिलीवर तौनबगी दमक सीएम बिरेना मोमा मार्केट ऐप साउतोखरे ngasi manipur gi chief minister en berena taga taga tekpa mana masing phangan nabagi dama moma market mobile app saudokre app asi google play store dagi amadi www.momamarket.com da download tauba phanglagani hairi amasum app asi gi iOS athuba matamda haudoklagani haina phungdoragli app asi manipur organic mission agency moma department of horticulture अमसुंग सोल कंजर्वेशन मणिपुरना चीफ मिनिस्टर की मियंग मखादा कोविड-19 पैंडेमिक की लॉकडाउन लेरिंगैदा असंग तग तग तेक्प मना मसिंग फंगहन्नब सेमखिबनी मना मसिंग खुदिमा मोमागा थबक तौमिनरिबा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज APC सिंगदगी खोंगबलगा संजेन थोंगद लेरिबा कोल्ड स्टोरेज अमसुंग वेयरहाउस थमदुना फैसिलिटी सिंग असिगी मखादा मोमाना युम युम द पीगदबनी हाइनस पाउसना फुंदोकली अतोप तेंदकपा पाउंग तंग मैम थमजगे यूपी अमदी बिहार NHRC ना नोटिस पीखरे मरुओइन हिंदू सिंगना असेंग तुरेल अमनी हाइना थाजनदुना इरुपनरीब गंगा तुरेल कोविड-19 ना सीबनी सिंगनब असीब कया ताखलकपगी पाउना लेबा असिदा नतना मलेमगी लेबा कयाना अंगक पोकनरबा वाफमसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी अमदी बिहार गवर्नमेंट नोटिस थाखरे असिगुंबा मियोइबगी हकपु खुंगोइनबा अमदी इकाइनिंगाइ ओइरबा थवोंग असि करिगी मतौ करमना तौहलिबनो हाइना असेतपा वाफम खंगनख्रे हाइनसु पाउसना फुंदोरक्ली लोइसिलकपोइना तोपा पाउ मनमु म्यांमार गी लैखिदबा मसिंग लिसिंग अहुमगा सनिगा तरागनि थो यौख्रे मणिपुर की युमथंगनरिबा म्यांमार दसु कोविड-19 लाइसेट असिगी फिबम नोमगी तपना तपना हेंगलकली लेबा असिदा कोविड लाइसेट असिगी अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग ला अमगा लिसिंग निफु हुमदगी सुपनगी मरी यौखिबगा लोइनना लाइसेट असिना मरम ओइदुना लैखिदबा अपुनबा मसिंगसु लिसिंग अहुमगा सनिगा तरागनि थोइ सुख्रे अमरोमदसु लाइसेट असिदगी फिबम फगलक्तुना तोवान तोवान हॉस्पिटल सिंदगी रिसर्च तौखिबा अपुनबा मसिंगसु ला अमगा लिसिंग कुंथ्रागनि थोइगा सुपनगी हुमफुगा तरे यौख्रे लेबा असिदा हौजिक लाइसेट असिगी अपुनबा एक्टिव केस मसिंग लिसिंग तरुका सनिगा यांखैगा तरेट ओइदि लाइसेट असिगी ओइरिबा फिबम असिदा हौजिक इंडो म्यांमार बॉर्डर सील तौदुना लैरिबनी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरगली दुगु म्याम ngasi गोइनदी मतंग सैद काइनरसी दुगु पथोक्सगिब सुखिब लानखिब किया यावसु म्याम ngakpigini अदुबो अनोबु इपाउ लेरगदी सुजा सुदना म्याम दा अपडेट पिजरकेना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेडी की म्याम दा हाइजरी एंड थैंक यू